Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta portala gerila.info. Jedan od naših ranijih sagovornika rekao je da u Zavidovićima živi oko 1050 Roma, a da je samo jedan zaposlen. To je otprilike metafora romskog života u Bosni i Hercegovini. Kako izgleda romski život u Austriji, sa kakvim problemima se susreću austrijski Romi, razgovaram danas u, što bi rekao, Crnjanski carstvo u Vijeni, odnosno u Beču, sa romskom aktivistkinjom Usnijom Bulijović. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam puno što ste pristali da razgovarate s nama. Dobar dan, bolje vas našli i hvala vama na pozivu da gostujem u vašoj emisiji. Ne samo da smo se lako dogovorili, nego se ispalo da smo na neki način zemljaci, isti iz Bačke, ja sam iz Slavonije, tako da će ovo ići dosta lakše nego što smo očekivali. Ali za početak nam recite nešto o udruženju u kojem se nalazimo, u čim se prostorijama nalazimo. Pre nego što kažem nešto o udruženju, hoću da kažem, pazite samo da do kraja emisije ne ispadne da smo familija. Znate kako kažu, kod nas Roma mi smo svi nekako povezani, pa sad s obzirom da svi u zadnje vreme dosta družite s Romima, koliko sam shvatila, svašta je moguće. Udruženje. Mi se nalazimo trenutno u prostorijama muzičkog udruženja koje se zove R&B. U ovim prostorijama između ostalog je smešten i jedan, što bismo mi rekli ovdje, drugi Verein, to jest udruženje koje se zove Integrationsverein aus erster Hand ili udruženje integraciono iz prve ruke. Zašto je ovo bitno možda za kontekst? Zato što su to sve oblasti, polja i udruženja u kojima ja sporedno radim, pored moje glavne uloge ili aktivnosti. Kako bih rekla, inače, kao što ste vi već napomenuli, ja već 20 godina u Austriji radim, to jest aktivistkinja sam, kako se to kaže, romska aktivistkinja za jednu nevladinu organizaciju, austrijsku nevladinu organizaciju koja se zove Volkshilfe Österreich. I u okviru te nevladine organizacije radim na projektu TARA koji se bavi već 20 godina integracijom Roma na tržište rada. Prije nego što se pozabavimo samim problemima koje Romi imaju, recite mi, da li u Austriji postoji ono što postoji u Bosni i Hercegovini i generalno na Balkanu, ta vrsta diskriminacije Roma kroz njihovo targetiranje kao cigana, što je neminovno, naravno, stariji naziv za romsku populaciju? Pa, naravno da postoji. S tim da ja moram da vam kažem da, prvo da krenemo od same romske zajednice, da je totalno ambivalentan odnos prema pojmu Rom i Cigan unutar romske zajednice. Recimo, mi Romi sa Balkana nemamo baš toliki otpor prema tom izrazu koliko Romi koji i Sinti, Romi Sinti, koji žive na nemačkom govornom području. Zato što je ovdje to automatski pojam ciganin ili cigan ima tu konotaciju i asocijaciju sa holokaustom, sa drugim svjetskim ratom i tako dalje. To je neka, eto da kažemo, možda mala razlika u poimanju i shvatanju. Sa druge strane, ja imam i unutar familije i u okviru poznanika jako puno naših Roma koji ne žele sami sebe da oslovljavaju Romima i ne žele da ih drugi oslovljavaju Romima, zato što smatraju da je to neka moderna tvorevina, nego kažu ja sam ponosan ciganin ili ponosna ciganka. Ali da, politički korektan izraz jeste Rom, da, i posebno u ovom nemačkom govornom području bih ja jako pazila u javnom kontekstu da ne upotrebim reč ciganin, da. Postoje li procjene koliko u Austriji živi Roma? To je pitanje sa kojim se već 20 godina susrećemo. Ovdje je zabranjeno, u Austriji je inače zabranjeno popisivanje na osnovu etnije. Zbog istorije, ili tako? I tako dalje. Međutim, postoji mogućnost da se na popisu stanovništva maternji jezik označi ili da se izjasnimo koji nam je maternji jezik. I tu između ostalog ljudi mogu da se izjasne da im je maternji jezik romski. Sad, koliko ljudi zaista
to uradi, koliko se izjasni i koliko ljudi zaista priča i doživljava, koliko Roma zaista priča romski, doživljava romski kao svoj maternji jezik, to je već druga diskusija. Znači, ne postoje tačni brojevi, zabranjeno je zakonski popisivati etniju, ali su neka tako posmatranja, recimo u razgovoru sa, osim pored nas aktivisti, u razgovoru sa našim ljudima koji rade u konzulatu Republike Srbije, ovde u Beču, su posmatrani da otprilike nekih 50% državljana Srbije ovde u Austriji su u stvari Romi ili imaju romski identitet. Pa onda na osnovu toga kad uzmemo statistike mogli bismo izvući neki broj, ali ne znam, to su sve procene od 70 do 100.000. Moram da kažem da je najveća grupa Roma u Austriji dolazi sa prostora bivše Jugoslavije, prvenstveno iz Srbije, znači naravno imamo Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i u posljednje vreme iz drugih zemalja, EU zemalja kao što je Bugarska. Iz Rumunije imamo jako velik community i tako dalje. Da li se Romi koji dolaze u Austriju lako integrišu u austrijsko društvo? Da li lako prihvataju norme, jezik, običaje, mentalitet? Ako mene pitate, ja ću da vam kažem da se veoma lako integrišu. Naime, Romi se svuda lako integrišu. Mi smo imamo tu sposobnost i tu vrlinu koju ja jako cenim, vidim svaki dan u svakom polju. To je da smo jako fleksibilni i da se novo nastalim uslovima jako brzo prilagodimo. To naravno ima veze sa našom istorijom i to su ti mehanizmi koji su se razvili, mehanizmi preživljavanja. Tako da moj odgovor na naše pitanje je da. Počnimo od jednog od prvih problema koji se javlja u Bosni i Hercegovini, a to je recimo obrazovanje. Kako stoje stvari kada je u pitanju obrazovanja Roma u Austriji? Da li oni imaju status kao i svi ostali, mogu li da u hijerarhiji napreduju dokle god hoće do doktora nauka ako treba, ili tu postoji određena vrsta, kako da kažem, segregacije? Pa vidite, to je sad jako kompleksno pitanje. Probat ću da što kraće da vam odgovorim. Naime, poznato je da na svim poljima, a posebno što se tiče obrazovanja, sve moguće studije koje postoje, ali ima jako malo studija na nivou Evrope, su Romi ispod standarda. Znači, što se tiče nivoa obrazovanja, procenta zaposlenosti, zdravstvenog stanja, standarda i kvaliteta stanovanja, života itd. Znači, to je problem koji mi nosimo stotinama godina unazad. Veoma nizak nivo obrazovanja. Sad, s obzirom da znamo da je obrazovanje nešto što, kako Austrijanci kažu, je nasledno, znači ne bukvalno fizički, ali što itekako ima veze obrazovanje porodice, sredine, roditelja sa daljim tokom obrazovanja dece. Možemo i sami zaključiti da je veoma teško u tom kontekstu podići brzo ili naglo taj stepen obrazovanja. Da, obrazovanje je veoma nisko. Samim tim, svi oni problemi koji proističu iz toga, poput nezaposlenost ili nešto drugo, molim vas, mi je jako bitno da kažem. Ne samo nezaposlenost, mi imamo drugi fenomen, to nije sad samo za Austriju specifično. To je taj working poor, to su ljudi koji rade, ali toliko malo zarađuju, zato što rade u sektoru niskih plata, niskoplaćenom sektoru, kako bih to rekla, ili rade samo delimično radno vreme, znači nemaju puno radno vreme. To se ne tiče sad samo Roma, nego se tiče i mnogih drugih grupa ili ljudi, jednostavno migranata posebno, koji toliko vredno rade, ali ipak jedva preživljavaju izvlače kraj sa krajem. Znači, posljedica niskog obrazovanja su nisko plaćeni poslovi ili visoka stopa nezaposlenosti i onda idemo kompletan krug svih socijalnih problema koji proizilaze iz toga. Isto mi je bitno da kažem da je jako bitno da razlikujemo šta su socijalni problemi, a šta su
kako da kažem, kulturološki probleme. Znate, to je jedan od najvećih problema koje ja lično vidim, doživljavam. Da određene probleme koji su specifični za jedan, ajde da kažem, socijalni nivo ili za jednu socijalnu grupu, da se to odmah etnizira. Razumete? Razumijem. I da se generalizuje i da se svodi pod etničkim problemom. Dakle, u prevodu kad se kaže Rom, vjerojatno će mnogi pomisliti na prošnju. Na prošnju. Aha, to sam htio da vas pitam, da li je to uopšte u Austriji dozvoljeno, ne samo Romima, nego bilo kome, i kako su uopšte, ako je dozvoljeno, da li to među Romima u Austriji i u Beču postoji? Naravno da postoji. Znači, mi moramo da pričamo onako kako je realno i da ne ulepšamo se. Naravno da postoji. Imala sam nekoliko puta u toku moje radne prakse primere ljudi kojima su bile izrečene finansijske kazne zbog prošnje, zato što su prosili na ulici. To znači zabranjeno? Znači da je zabranjeno. A opet kažem, sad to je moje iskustvo. Ti Romi koji su prosili ovdje ili koji ja viđam, su uglavnom sa teritorije Rumunije ili Bugarske. Što ne mora da znači, naravno, opet da nema ali uglavnom, ono što sam ja videla u svojoj praksi su dolazili iz tih zemalja, da. Romi u Bosni i Hercegovini se susreću sa još jednim velikim problemom, a to je problem, naravno, jer je velika nezaposlenost u njihovim redovima, problem zdravstvene zaštite. Kako je taj problem riješen, ako je riješen među romskom populacijom u Austriji? Pa vidite, Austrija je zemlja koja ima jako dobar socijalni sistem. Između ostalog, naravno, i ta zdravstvena zaštita. Znači, taj problem zdravstvene zaštite je rešen isto tako je globalno. Znači, nije sad specifično, ne postoji rješenje koje je specifično za Rome. Isto kao što ne postoji ni problem na tom polju koji sad, kažem, ovo je sad samo specifično romski problem. Znači, Austrija ima svoj sistem zdravstvene zaštite i kako za ljude koji rade, što se podrazumeva, da su osigurani, tako dalje, da imaju pristup, tako i za one koji su nezaposleni, dobivaju određenu pomoć od države i tako dalje, znači imaju rešenu zdravstvenu zaštitu. Ali opet kažem, to je sistem, socijalni sistem austrijski i nema veze sada sa pristupom rešavanja problema Roma, nego generalno. Kako Romi u Austriji zapravo traže i kako nalaze poslove? Pa, prvo želim da vam kažem da u Austriji imamo jako izdiferenciranu sliku Roma. To jest, imamo Rome koji su jako, jako bogati. Imamo Rome koji su jako uspešni u svojim poslovima kao preduzetnici. Jako uspešni gastronomi, to jest ugostitelji, trgovci i tako dalje. I naravno imamo u drugoj krajnosti Rome koji veoma su siromašni, koji veoma teško žive i koji se teško snalaze. Kako dolaze do poslova? Uglavnom je to preko propagande, preko poznanstava, preko, što bi rekli, netzverka. Recimo radi svekrva u firmi, pa posle nekog vremena uvede i snaju, i ćerku, i kumu, i komšinicu i tako dalje. To je neka najučestalija, da kažem, pojava. Naravno, postoji određeni broj ljudi koji dobiju redovno posao prijavom na konkurs. Konkurišu, pošalju CV, motivacijno pismo i budu primljeni, da. Postoji, znači ovdje su Nacionalna služba za zapošljavanje ili AMS, također koji je korisnik, to je ko prima tu odštetu u slučaju nezaposlenosti, ima i obavezu da reaguje na sve predloge. Znači, Nacionalna služba ti šalje predloge gde moraš da reaguješ, da se prijaviš i da se javiš. Znači, predloge za posao, kako da kažem. Jedan deo dođe do posla i tim putem. Znači, različite su puteve, ali ja, koliko znam, to mogu da tvrdim, imam dosta prakse, 20 godina, da je uglavnom preko tih nekih poznanstava.
Recite mi, ovo me jako zanima, kako su mladi Romi, ružne riječi, ali kako su integrisani u austrijsko društvo? Da li se lako odvajaju od svoje zajednice ili se ipak drže čvrsto uvezani uz nju i ne dozvoljavaju da se baš puno maknu iz tog kruga? Aha, a znate šta ja vidim? Pošto ja imam dvoje dece, 22 i 25 godina, jel? Sin i ćerku, onda posmatram njihove prijatelje i njih tako. Ja vidim da postoji trenutno kod tih naših mladih Roma, druge, treće generacije, što ide u pravcu razvijanja neke sopstvene subkulture. Znači, oni žive u gradu, je li tako, koji je velegrad, gde je susret mnogo različitih kultura. Ne žive samo između romske i austrijske, nego između romske, austrijske, ex-jugoslovenske i više, ne samo evropskih, mi imamo, je li tako, u Beču mnogo različitih nacija, tako je. Tako da su oni u stvari imaju tu interkulturalnu kompetenciju i tekako razvijenu i stvaraju sebi neku vrstu subkulture koja je veoma interesantna. Tako, recimo, šta rade, prave neke nove reči koje su konstrukcija između nemačkih i romskih reči i tako dalje. Da. Znači, snalaze se i tačno se vidi da traže tu negde svoj identitet između. Kompromis. U stvari ne traže kompromis. Oni traže kompromis. Da ne moram... Zašto jedno isključuje drugo? Ja ne moram da se odreknem svog identiteta, da kažem romskom, da bi bila dobro integrisana u bilo koju drugu kulturu. I obrnuto. I to je najlepše. Kad čovjek shvati da može to lepo da toga napravi jedan kompromis. U Bosni i Hercegovini Romi su najčešće izdvojeni na rubna područja. Žive na periferijama gradova ili varošica. Najčešće u užasno neuslovnim uslovima, često bez struje, bez vode, u šupama, garažama ili kućama koje bi se mogle nazvati svakako samo ne kuće. Da li je to tako i u Austriji? Da li su Romi, kako da kažem, recimo konkretno u Beču, razbacani po cijelom gradu ili imaju neko svoje naselje? I da li uopšte Romi u Austriji više gravitiraju ka selu ili ka gradu? Sad ću da vam kažem. To je zanimljivo pitanje. Romi koji dobro finansijski stoje više gravitiraju ka selu i naime ili ka rubu grada, predgrađu i imaju kuće. Svoje kuće u svom vlasništvu, tako je. U Beču konkretno ne postoji ta vrsta segregacije ili nešto poput, da kažem to po navodnicima, getoa. Znači, ne možemo da kažem, aha, taj becirk je sad specifičan kao romski becirk ili tu žive isključivo u najvećem broju Romi. Ne, to je ovde stvarno dobro rešeno. Ne postoji zaista tako nešto. Kako austrijski sistem najefikasnije, najbolje pomaže Romima? Ako pomaže? Pa znate kako? Romi su priznati u Austriji kao nacionalna manjina i samim tim postoji određena zakonska osnova i imaju određena zakonska prava. Sad to dolazimo do jednog problema, a to je definicija autohtonih domaćih priznatih Roma i tih migranata Roma alohtonih. Ko je priznat kao nacionalna manjina? Samo Romi koji su starosedeoci, a to su burgenlandski Romi, Sinti, tako. A njih je veoma malo. 10 puta veću skupinu, možda i više, čine ostali Romi koji nemaju status nacionalne manjine, zato što ne dolaze sa određenih regiona, iz određenih regiona u Austriji, koji su definisani u zakonu o nacionalnim manjinama, recimo Burgenland, i nisu tu duže od 3 generacije. U stvari sada već i jesmo duže od 3 generacije, ali zakon je dosta kompleksan, tako da u stvari hoću da vam kažem da najveća grupa ispada totalno. Isto. Ali to nije opet specifično samo za Rome i druge nacionalne manjine imaju isti taj problem. Sad kako se rešavaju, da kažem, pitanja Roma, uopšte se ne rešavaju specifično. Ne postoji samo lažem.
postoji jedna jako dobra stvar, a to je da od 2011. godine postoji nacionalna strategija za Rome, kojom se u stvari država Austrija obavezuje da će se potruditi da poboljša status i položaj Roma u 4 glavne oblasti koje sam navela: stanovanje, obrazovanje, zapošljenje i zdravstvo. Tako je. Međutim, šta je dobro tu? Dobro je to što postoji jedno telo koje se zove Roma Dialog Platform, koje je smešteno pri Bundeskanzleramtu. I to telo je zaduženo, to je kao contact point, zaduženo da organizuje dijalog između civilnog društva, romskog civilnog društva i predstavnika austrijske vlasti, donosioca odluka, političara i tako dalje. To je dobro svemu tome. Šta je ono što fali? A to je da ništa nije obavezujući. Ne postoje konkretni obavezujući programi, ne postoje budžeti za određene mere koje su obavezujući, ne postoje sankcije. Ako se nešto ne ispoštuje, ne postoje sankcije, recimo, u slučaju diskriminacije i tako dalje. Sve to zakonski na papiru postoji, ali... U praksi? Što se tiče diskriminacije, to pričam. Za ostale stvari ne. Ali u praksi to drugačije funkcioniše. Znači, Austrija nema konkretne programe, osim ove nacionalne romske strategije, koja je u stvari samo jedna strategija, nego ima, kako da kažem, osnova po kojoj se rešavaju i ti neki, da kažem, romski problemi. Ako možemo o romskim problemima da pričamo, to je isto diskutabilno. Šta su romski problemi, da li postoje sad samo romski problemi, se obično rešavaju na osnovu zakonske osnove koja zabranjuje diskriminaciju, zakonska osnova vezana za inkluziju svih marginalizovanih grupa i tako dalje. Znači, specifično je jedino nacionalna strategija. Da li Romi koji su priznati kao nacionalna manjina u Austriji mogu da biraju i da budu birani? Naravno. Da li postoje Romi koji su nekim, da tako kažem, uslovno rečeno, organima upravljanja, nebitno da li na državnom ili na lokalnom nivou? Postoje, ali premalo. Premalo ih je? Da. Ja sad mogu napravo da se setim 2. Jako malo. Nedovoljno i premalo. Postoji li način da se to teško? Pa, ja kao Romkinja sada dozvoljavam sebi da kažem da ja tu vidim veći problem unutar naše romske zajednice, a ne kod većinskog stanovništva. Jer nije fair, opet kažem, da pričamo samo o diskriminaciji koja dolazi s polja, a da ne pričamo o odgovornosti unutar zajednice i o svesti koja nije dovoljno, recimo, probuđena na nivou svesti za određeno pitanje unutar zajednice. Ja vidim tu unutar naše zajednice prvi stepen problema. Znači, ta svest o značaju političkog angažovanja je nedovoljno probuđena i hrabrost, fali nam hrabrosti i motivacija da krenemo u tu neku političku borbu. A zatim, naravno, sledeći korak i tekako je šta će se desiti ili šta se dešava kad se neko i ohrabri od Roma politički da se angažuje, na kakve osude od strane većinskog stanovništva će neći i sa kakvim problemima i sa kojom diskriminacijom će se susresti. To je sigurno veliko pitanje. Jedan od velikih stereotipa kada su u pitanju Romi, barem na Balkanu, je da oni pjevaju čak i kada plaču. Da li je to zapravo stereotip ili je to sa stanovišta vašeg iskustva, recimo boravka u Austriji, istina koja ne može nikako biti stereotip? Znate kako? Ja sam, vidite ovako, to je kulturološki, ajde da kažem... Identitet naroda. Identitet, da. Zbog čega? Mi smo imali jako tešku istoriju i u stvari mi smo narod koji kroz istorijski godinama, pričam 1000 godina unazad do napuštanja istorije, Indije, pa do dana današnjeg, jako puno propatili, jako puno smo proganjani, mnogo pre nacionalsocijalizma. Znači, u 16. veku su prvi edikti u današnjoj Evropi izdati gde je
bilo dozvoljeno, čak i naređeno proganjanje i ubijanje Roma i tako dalje, i tako dalje. Sada, šta smo mi uradili? Sav taj bol i svu tu patnju mi smo u stvari obradili kroz umetnost, to je kroz muziku. I to je ono, baš sam nedavno radila na jednom muzičkom projektu, gde je glavno pitanje bilo da li postoji romska muzika i šta je romska muzika. I odgovor je bio da ne postoji, to je samo poseban manir i posebna emocija koju umetnici utkaju u izvođenju, interpretaciju. Znači, sav taj bol, sva ta patnja, radost, tuga i tako dalje, stradanje jednog naroda je zaista utkano u tu muziku i u tu dušu, znate, tu da kažem romsku dušu, i tako da između ostalog sve emocije, da li je radost ili tuga, kroz muziku i kroz pesme tekako da se artikulišu. Ako vam govore, šta vam govore Romi koji dođu u Austriju iz Bosne i Hercegovine, šta u njihovoj priči vidite kao jedan od ključnih razloga zbog čega su otišli i šta biste preporučili, recimo preporučili Romima u Bosni i Hercegovini i generalno vlastima u Bosni i Hercegovini kada biste mogli na neki način da uspostavite bolji sistem iz odnosa prema države, prema Romima? Pa, to je sad to je teško, ali recimo mogla bih da preporučim da ukoliko to nije u praksi, ne sprovode se u praksi, da je jako bitno da svake mere, projekte i tako dalje, akcije, već u fazi koncepcije i razmišljanja obavezno uključe i same Rome. To je neophodno za uspeh jedne mere, akcije i tako dalje. To ne sme da bude od gore, što bi rekli ovde u Austriji, od gore ka dole. Znači, urađeno, mi mislimo da je za vas dobro, da vama to treba, nego da uključu u proces od samog početka Rome. A Romima bih, šta bih mogla da poručim? Da se ne predaju, koliko god da je teško. Znam da to sad zvuči kao jao. Da postoji rješenje i da je međusobna tolerancija i razumevanje za suživot jako, jako bitna. I poručila bi im da ostanu u srcu i dalje tako čisti, bez obzira na to koliko smo propatili kao nacija kroz život, da i dalje ne dozvole da im to ugradi mržnju prema bilo kom narodu. Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Molim. Poštovani gledalci, nije toliki problem biti Rom u Bosni i Hercegovini, koliki je problem to što naši politički prvaci pokušavaju od svih nas da naprave upravo isto tako Rome i da nas sabiju na dno. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav.